6, 7, 8, 9 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 2, 4, 6, 8, 10. Det er lige tal, vi kan lide. For hvis du ganger med et ligetal, får du et ligetal. Ved du lige, hvad det vil sige? 12, 14, 16, 18, 20. Det er ligetal, vi skal øve. For hvis du ganger med et ligetal, får du et ligetal. Ved du lige, hvad det vil sige? 15, 18, 21, 24, 27 og 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 og 30. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 og 40. Den siger 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Den siger 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 6, 12, 18, 24 og 30. 36, 42, 48, 54 og 60. 7, 14, 21, 28, stop. 35, 42, 49, hop. 56, 63 og til sidst 70. La-la, 8, 16, 24, la-la, 32, 40, la-la, 48, 56, la-la, 64, 72, og til sidst har vi la-la, 80. Ni, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Halvfems, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. At gange med 0 er lige til, for det giver altid 0. 0 gange 1 er 0, og 0 gange 2 er 0. Du skal huske, at når du ganger med 0, så giver det altid 0. 0 gange 3 er 0.